KSA tumpen Tarabasa Seed Farm IB along Karbi Anglong KSA Mate Karbi Student Association aro kedo-an chingrumsi kachingki kachethan ajaimek kedengpon. Langfer constituency ke Perlo Tarabasa Seed Farm IB along Karbi Anglong arlo KSA aro do-an chingrumsi KSA tum kupiko sonsi ke klem kedam nang jima abuthak kachingki kachethan amay kang nipon. Karbi Anglong arlo KSA aro do-an chingrum pet pen bangso ajaimek along lamthi ke chiparai pon atengki. Karbi Anglong arlo inut apinso mate arlo so pinan piso ke dotang atum anut kapre kaphan chipachor longli. Lapen Karbia khayatum lokacharlia hin anso se kapaprang pon chiaphan lokacharlia he mesenangji lapen apora tengpen thanbang atuma phan bainong piponangji. Lapen KSA asong kapang tang pon chiaphan KSA leaders satum kacharlia hin dovek nangji. Lapen kaiketa KSA klembang atum inter at pensi donangji. Lapen KSA leadership training achiklo jonwang pidoponpo. Lapen education awareness satame Karbi Anglong arlo prekja madimalong dengponang popusi mayalong KSA tumpen lamthe chiparai ponlo. Bangso KSA ro kachitong mayalong Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo kadukawe 22 branches mate ingkoy rahini aro chetong ponlo. Lapen mesan ing samjin pensi bangso may pechun ponlong pemelo pusi. KSA mate Karbi Student Association tumpen perangke tengno ng tan pachinidun. Volongko maji penjer song sing na report Karbi Daily News. Tum gache parai pon lage non kibang jilang Karbi Anglong arat aphan ke messenger to war ke pon thekji pase dili tum cheparai pon lo dili tum ke chengsi gache parai pon bangke len ek labang so puthak system le tum Karbi Anglong arat system ka chini ne dola lasi labang so puthak system ne tum workshop deng pon po lapen angparda ni tum gache parai pon thu lake kibang jilang ani Karbi Anglong along rilong koson si ke paklar pon jimala education labang so puthak system education awareness program ke deng piglos tima deng pig system hola education awareness program ke deng damadim long osumar tum facility koson si ke long jima lapen arong pen ke recently ke rosmi terang pi system kacharlia hem ka we mate kacharlia facility ke long le pen sa prang dam nang jilo lasi hola swadim long koson si mane hotol bang suarong long kacharlia facility ke long jima labang so puthak system le tum chingwai ponlo lapen Karbi Anglong long polygamy pudo lang inura pinso mate inura so bahini bang thom pinan ke do labang so pustame dola labang so tu matsame ke khang nunji labang so idea samene tum pini chithan ponlo chithan jimung ponlo athe inura pinso komani long dun juipo chola so au so mate asumara tum ke mane a future avedati hala tum dong a future ke do aka vedat kalile tum Karbi Anglong along ri arada tum si mane au sumar tum si a future avedati tilo Dili tum pili kaching mai pola alam thebe da pulo lon suluk sudak lo ma lon hejo kapak langpon Silchar University pen kapak langpon common university entrance test pudo UG 2024 laso kapak dak pon along peran sobar tu kaba hula pudo athe pipolo kaba hu purate kopi pasi laso exam a bate peran du ke laso no center se dabe Silchar do lapen gohiwado lapen textbook do peran da peredo lasi nada Karbi Anglong central kibang je phansi dili tum hi penatu branch pe chimai pole tun turiram rohang lo bate Assam CN phasebe dili tum chorari pon pola penada Karbi Anglong lo central kibang je phansi dili tum hi pen chorari pola pe dili tum kachitong dai phasebe dili tu chisek pon lo Dapat itu nada bolong komaji along sedabe itu kucing sedabe itu paceng kopolon 2 April 2024 pen itu paceng tonto.